Salibonani izihlobo ngegama lenkosi yethu uJesu. Sihlangana njalo kusifundo sesithathu. Umnyaka wona lesikuwo Thixo asenzele umusa ukuthi singene kuwo sisizana sincedisana ukwazi uThixo ngendlela ephakemeyo. Sikusifundo esithi sona okweshumi njengesivuna loNkulunkulu. Qakathekile ukuthi sikwe kwazi sincedisana okhulumayo umfundisi Mila Dube engilabo lapha abazaziveza. Salibonani balaleli lababukeli, sibingelelana njalo kusifundo sethu sesithathu. Sibonga inkosi elokho isikhuza isiqondisa ngendaba yokuthembakala kuye. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo. Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama lika Jesu Kristu ozayo masinyane. Siyabonga ithuba esibalalo ukuthi sifunde isifundo sethu okhulumayo ngoTalent Ngcobo. Siyabingelelana abathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu esifundweni esithinta kabanzi ngokubuyisela lokho okungokomnikazi okhulumayo uMsisi Esimhlanga asicimezeni insibe lomthandazo. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, sicela amandla okuzwisisa intando yakho nasesifundo sinxusa ubukhona bakho. Sicela ukuthi usigcwalise ngomoya oyingcwele, siyazi intando yakho siyizwisise. Indaba ye-tithing ethu ubudlelwano bakho lathi. Wena unguNkulunkulu, ungumdali, ungusustainer, unguredeemer. Thina singabantu abakho, singama-stewards. Vuma sikufake endaweni yakho njengoThixo ubususibusisa ngokufaneleyo. Siyabonga ukuthi uzasithungamela kusona lesi sifundo ngoJesu ohlala phakathi. Amen. Amen. Siyabonga isivumelano loNkulunkulu endabeni zokweshumi. Mina ngimbuzo ngokweshumi. Kulokweshumi okwenziwa ukuthi ngokweshumi ngasokweshumi. Sifisa umlimi asincedise ngalesi sifundo namhlanje ukuthi kusukela endulo kuze kube namhlanje kwakuphuma njani okweshumi. Kutshoni njalo sikwenze ngayiphi indlela. Bamba uMalaki ngo3 verse ngo10 usibalile khona. Malaki ngo3, lethani konke okweshumi esiphaleni ukuze kube lokudla endlini yami. Uthi uJehova usomandla, ngilingani kulokhu libone ingabe kangikuwavula amasango ezulu, ngithululele izibusiso elizaze liswele ukuthi lizithele ngaphi. Zaxotsha izibungu ukuze zingadli amabele enu, lamavini amasimu enu kawayi kukhithika izithelo zawo. Utsho uJehova usomandla. Ivesi lenxa siyilalele zithembiso bani ezinikwa nguThixo ngokubuyisela kweshumi nxa abantu bangakwenza ukuthembeka esikuzwayela? Siyabonga sihlobo esithandekayo. Indaba yokweshumi sikufithizele kuviki elidluleyo ukubana kwaPaulwa ngumlimi omele amukele okweshumi ngumlimi. Kuleli viki liba sikhuluma ngesivumelwano sokweshumi. Kungenye ingxenye yokukhonza kwethu. Ungabala uMalaki ngo3 esibalileyo le. Umlimi uyasinxusa uthi asikuletheni konke endlini yenkosi ukuze kube lani lokudla. Ohlala endlini yenkosi ngubani? Uthi ngakhelani ithempeli ukuze ngihlale kini. Ukuze kube lokudla endlini yenkosi. Kusetshenziswe okwemsebenzi wenkosi. Uyabona ivesi le ilamandla mfundisi. Uthi singakwenza khona lokho. Uthi nilingeni libone kumba ngikuvula amafastela ezulu. Kulomunye umchumayelo ayekubeka kanje ukubana sonke asikwazi ukuthi ezulwini kunjani. Ukuthi amafastela ezulu angabe nganani Ncube. Engavula amafastela ezulu akumahlaze ngezibusiso. You be shocked ukuthi kuyini umlimi akwenzela khona. Sihlobo uNkulunkulu ngiyowadalayo. Uyenelisa ukuthi akunikeze umhlaba wonke futhi. So isithembiso uNkulunkulu asilethe. Uthi nxa singathembakala kuye ngokweshumi sibuyisele kuye laye uza kusibusisa. Ngesinye sezivumelwano futhi okulengxenye esimele siyenze loNkulunkulu okuthilamela kwenza. Nxa singena isifundweni lapha sizathola ukuthi okweshumi lokhu
okukhulunywa nguMalaki. uMalaki libhuku lokugcina suqalisa ngapha kuTestament elitsha sokungena ukuzalwa kaJesu. Kakuqalisanga khona phana. uAbraham ngale kuGenesis sifica okweshumi ekwenza la nxa ekwenza kutshengisa ukuthi kwakuvele kukhona ngoba kutshengisa ubukhona bukaNkulunkulu ukuthi udinga ukuthi simfake endaweni yakhe kusizakale impilo yethu la nxa usiya kuGenesis nguDeuteronomy ngu14 iverse ngu22 lo23 iyatsho ukuthi ngempela lizabuyisela okweshumi kwensizweni yonke kwemasimini ngomnyaka ukuze lifunde ukuyesaba inkosi. Ngibona ukuthi okweshumi nxa ukubuyisela utshengisa ukulalela lokwesaba. Ukwesaba kokukhonza, kokuzehlisa. Ngifisa ukuthi umlimi asisize sifunda ukuthi uAbraham la uGenesis ngu14 laphana ukwenzile mfuna Mhlanga kuthiwa wathi ngemva kokubana vele kuyanqoba waya kuMelchizedeki inkosi yaseShalom wasebisela okweshumi. Ungatsho kancane ngendaba le. uLot wathi esethunjiwe ngamafitshane ukuthiwa uAbraham wase siyamnqobela. Uthe ephenduka uAbraham wasenika linkosi yaseSalemu kuverse 18 le uMelchizedek. Uverse 20 uthi and wamnika konke okweshumi. Mina ngikuzwisisayo lapha mfundisi ukuthi selikuthintile ukuthi indaba yokubisa okweshumi kayilani lesizwe samaHebheru. Ngoba uNkulunkulu adinga ukuthi okwenza uNkulunkulu wayicanda indaba leyi ukuthi engqondweni yomuntu ukwaziwe ukuthi ubani ngubani. Ufuna ukukhuluma ukuthi akula kuthanda okungela kupha. Kakula kuthanda okungela kupha. Njalo nxa sikhuluma ngokupha lapha sikhuluma ngokupha okwezinto ezibambekayo. Akula ukuthi unikele inhliziyo njengalokho esiyake sikuso ukuthi nxa sokukhulunywa ngokweshumi kwesinye isikhathi ubone sibili lo muntu othembe ongu-ebandleni kumbe ongaba ngubani umchumayeli esithi mlimo sicela ubusesi abanikele ngenhliziyo labanikele ngemali. Akula nto enjalo. Konke kunikelwa ngenhliziyo yakho yonke. Kodwa kumele kube ngokubambekayo. Ngoba inhliziyo kayirani ma programs. Inhliziyo kayenza izinto zihambe. Inhliziyo kayenza ukuthi abachumayeli bedle nxa besiyachumayela. Kodwa imali. So lapha kumele sihle set foundation yokuthi nxa sikhuluma ngokweshumi la sikhuluma ngezinto ezibambekayo. Ukuthi uzinikela ngenhliziyo yakho yonke njengalokho okwenza uAbraham. Siyabonga abalaleli ababukeli nxa singena esifundweni lapha. Umlobi wogwalo uTestimonies volume 3 page 393 uthi yena lapha abantu kule ndingo ukuthi banikele kuNkulunkulu izipho zabo njengenjongo yokukhonza belandela ukuhlela kwamlimi akunika khona uMose endulo le kusukela kuAdam. Emnika ukuthi isihlahla kasibanjwa yikho kungikhonza ngoba ngiphakathi kwaso ukuthi ngibone ngibuza ngilalela. So nxa sikhuluma ngokweshumi sikhuluma ukuthi uThixo kusukela endulo ulokho ethi ngazi ukuthi ngithe lapha ngikhona ungikhonze. Ibala lithi okweshumi kutsho u10 ngesikhiwo. Tithe 10. So ukuthi tithe kulingana lokuthi 10th. So nxa singachasa maforo okweshumi emntwini ongakwaziyo kuyini kubonakala kungacaca njani ukuthi lokho ngokweshumi umuntu akwazi sitshona nxa sokweshumi. Yazi indaba yokweshumi iqhatheke kakhulu even la ku business lakho. Ku accounting nxa kuyikuthi ulenkomo nxa ubuyisela okweshumi kuza kusiza ukuthi uzibale. Nxa kuyikuthi uyalima kuyakuncedisa futhi ukuthi njani ubuyabala. So bonke ababuyiselayo okweshumi uzathola ukuthi bayaphumelela because iaccounting zabo ziyabalance. Ngithe ngikuthinte lokho ngidlula. So okweshumi ukukhangelelwe ngumlimi nxa kuthiwa okweshumi kukhulunywa ngokweshumi kunzuzo yakho esithi ku increase yakho esithi profit yakho ukuthi wena nxa ulenkomo
zingaba sithi uzithenge nxa uqala uzithenge zingu-10 zingadabla zibe ngu-20 so le increase sukhipha ku-increase ku-profit kunzuzo yakho ufuna ukufithizela ibala lona liyana umlimi bese sithini nguye phela into okunika amandla nguyenze futhi za increase nxa kade ulima uza calculator ukuthi amasaka amumumbu aphume mangaki increase i-profit sengiphawula ngilethe kumlimo nxa ungosebenzayo kumbe isalary yakho sakuthinta siyaphambili yinzuzo yakho so kunzuzo yakho ukhipha okunjani okwesithele ngiyithandelani lindaba mfundisi eyokwetshumi singakuthatha njengetax kubo hulumende wonke uNkulunkulu igovernment yabi fair ngoba i10% ikumuntu wonke ole billion kufunakala 10% ole dollar la kufunakala 10% kuba fair ngoba ungakhangela emazweni wonke ikakhulu aphumeleleyo kuthiwa abantu abathexwayo kakhulu ngaba imiddle class labo basebenzayo la imiddle class ngaba amateacher amadokotela obani yibo abathexwa kakhulu abanothe kakhulu abathexwa they don't suffer kodwa kumlimo it's fair yi10% unkazana osebenzayo 10% inginga leyana la 10% kufair emuntwini wonke kunzuzo yakhe so siyabonga balalela ubukela ukuthi ukwetshumi ngokwesithumi nxa ubala inombolo zakho amanani ulinganisa lokho lakho umlimi ukufakileke lokhu kusukela endulo ngakhuluma umbone kade ufuna ukukhuluma uma for uthinte indaba mfundisi i-challenge ekhona kumaKristu kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi uNkulunkulu uletha lumlayo kulaba abasebenzayo kumbe kulaba lezinto ezingane ziyabonakala abantu bezinto zabo mina ngiyakukholwa mfundisi ukuthi akula muntu uNkulunkulu angamenze ngelanga yikho sithe indaba ye-tithing le uAbraham wayezwisisa ukuthi olwizimpi onqobayo wonke nguNkulunkulu so umuntu ophiwe $10 engasebenzanga inyanga sibili inzuzo ngoba uNkulunkulu ngena ngapi nguyomuva aphona inhliziyo yakho akutshela ukuthi ungiphi imali so nguyokufanele khothanyelwe la uphile wazwayithola le mali ugcine nguNkulunkulu lami ngigcinwe nguNkulunkulu so uyayibona indaba yokuthi akulo ngabe uyengaphethe lutho athi yena kaphiwa ngalutho nguNkulunkulu so ngichallenge abalaleli ukuthi akudingi payslip uNkulunkulu kakhulumanga ngabantu abasebenzayo abale regular income uNkulunkulu uthe kulokho akubusise ngakho ungaphiwa imadlana oba kwazi ukuthi ofane ofake leyo ngqondo kulowo muntu uNkulunkulu nguyokufanelisa labasemakhaya ngakuye ukuthi usedorobheni uzwe kuthiwa hayi thina ukuthi singaphi emakhaya into ungokamlimi usekhaya otherwise vele ukuba sekhaya iko right ulandela iqiniso lalezi sikhaya so khipha uThixo ngokuphathiswa ngubani nguThixo balalele laba futhi bayanthathekisa abazalwane bami laba kulabo gogo la omkhulu entshona ngibabona belayinela izimali bethunyelwe ngabantwana endaweni ezishiyeneyo World Remit umomkuru kumhlobo yinzuzo naleyo kayibuye khipha khona phana uzamangala umlimi azakwenzela khona akugcinele bona laba bantwana akubusise layo naleyo iba lesibusiso so inkuthazo ayisikho umlimi uthi enqade lambile dube bengacela wena hayi kakadli lokho umlimi kunceda wena sizaxoxa ubone ukuthi ngokwetshumi umlimi ekuphawula kwakunceda ubugovu vele ngenature yethu ngemvelo yethu singamagovu asifuni kwaba khona njengomntwana omthengela ama chips kumbe ice cream uthi uyamnika ubone amahlombe kukuncitsha sinjalo kodwa nguwomnikezileyo angithi be so umlimi uthi buyisela kimi siyabonga kakhulu balaleli indaba leyo kwetshumi sizayikhuluma ikota yonke kuthi umlimi ubone kulomlando ebantwini bakhe kuvele ungabona ungazwisisa uNkulunkulu ngubani kokwetshumi usadinga ukuphenduka ngoba njengokuthi inkulumo zonke izwe lapha umuntu ongathi kala lutho okwakuqala kakwazi uyaphila ukuphila lulutho ukuthi uyaphila ulempilo kumele umnike isikhathi sakho okwetshumi hambe emsebenzeni ngoba uyaphila
ukhuluma ngamakhaya kwesinye isigaba ngafika bathi abalalutho ngasembuza ngathi endlini yakho ucheba ngathi mfusha ngathi asolutho ngathi ambe utanzi mfusha yonke ubala amankomitsho esitheni ufake lapha kwaba lamasango umfundisi wathengisa wabanika ama receipt wathi lathi siyathola Okweshumi yonke into layo umlimi ekunike ikhupho Okweshumi ungenze njalo umlimi useqhelisa izibusiso ngoba uyakwazi ukuthi ngumganu okwazi ukubona umlimi kasisize ngoba sikhuluma ngokweThumi Okweshumi lokhu umbambile uGenesis 14 sayibala sakhuluma uLeviticus 30 verse ngu20 30 lo 31 Leviticus 27 verse 30 32 laphana Okweshumi kakuqalisa ngala khona ngale kuLevi umlimi wakufaka njengomthetho ekhumbuza esinayiphe umthetho ukuthi wakuqalisa wayekhumbuza ukuthi nakhumbulana ukuthi ngamvele ngikhona izolo kunjalo lezi nikhona uthi lapha uLeviticus ngu27 verse ngelika 30 uthi ngokweshumi konke kwelizwe ngokwentanga lo kwezithelo zezihlahla ngokwenkosi kungcwele verse 32 Okweshumi kwezifuyo okudlula phansi kwentonga konke kungcwele ngokwenkosi so okulima ensimini kukhupha Okweshumi okusesibayeni kukhupha Okweshumi ngoba konke ngokwenkosi so Okweshumi ngumthetho oqalisa izolo uyisale ngabe ikhona umlimi wahle wakufaka kutshengisa ukuthi namhlanje ungathi ngwamaJuda ngokumuntu odalwe nguNkulunkulu osemhlabeni ngoba ngumthetho osibambayo sonke kumbe mfithizele lo indaba yokubala ngizakuyela umlimi ufuna Okweshumi ngokweshumi okuyi10% oku-accurate lokho akukuyimbijana akuphonga ukuhanjiswa kumele kube yi10% kube njalo uzabona ungakulandela khona lokho kuyakuncedisa la kubhizinisi lakho ukuthi ube le accounting eqotho epheleleyo le increase uzayibona ukuthi kusuka la kuya lapha sithintile siqalisa thina uAbraham wabuyisela Okweshumi balo 14 verse 18 siya ku 20 khonapho uGenesis wathi uMelchizedek inkosi yaseSalema waletha isinkwa lewayini wayengumpristi kaNkulunkulu ophezukonke wabusisa uAbrahama esithi ubusisiwe uAbrahama uNkulunkulu ophezukonke umdali wezulu lomhlaba njalo kadunyiswe uNkulunkulu ophezukonke wanikela izitha zakho esandleni sakho indaba lenxa sibala ekaAbraham okwayilandisa kuthiwa wazisa ukuthi ukuphuma kwakhe siyempini nguNkulunkulu ade phakathi kwakhe ukunqoba nguNkulunkulu ngeke agwabe ngalokho abuye kuthwele sengani nguye yikho akubuyisela inkosi ukuthi ayikade vele nje ngumlimi ukuthi nginqobe ngithatha umzuku lami ngikubisela abantu wasethatha akutholileyo wakukhupha Okweshumi uMelchizedek ungacala ukuthi kuthiwakala baba wayemele uJesu so wayenika isibone sokuthi ungazuza bisela kuThixo kwakhe kuyasisiza ukukhule ekukholweni bese kusisiza ukuthi sikhule sikwazi sizinceko ungayibala futhi indaba kuHebrews 7 verse 1 kuya ku9 iyaveza ukuthi uAbraham wayesenza isibonelo sokuthi wonke umuntu ophume wenzulutho funda ukubisela kuNkulunkulu yazi umfundisi nxa ekhuluma so ngifikelwa ngomqondo ukuthi akula kuthanda okungela kupha okungela kurecognize uAbraham wayerecognize ukuthi onqobisile ombani uNkulunkulu kufana lentombi namhlanje lejaha nxa bethandana ngabona ijaha kuhlala kungu I love you kuphela kungela nto ayikhiphayo uhlale kungu I love you le heart anti kade sisiphila kuma WhatsApp le heart ye love ye WhatsApp liyani yabisithi fa kodwa kakula akukhipha it's a sign of ukuthi kakho it's a sign of ukuthi uthando lwakho nalufile kuyabe kumele ngesikhathi esithile kuke kube lokunye akwenzayo khanya ukuthi umuntu lo so umuntu ongakhiphi Okweshumi it's a sign yokuthi ngitsho lokupha selilonke kasoze aphe ngokupheleleyo lobeza kupha engumKristu kodwa kasoze afinyelele kusigaba sikaThixo so kakusisize khona ukuthi njengamaKristu sinanzele ukuthi umuntu ophayo kuThixo lasemulini yakhe kakukonzima abantwana babuya bacele lokho uhlala ungoyalayo umkakho acele lokhu uhlala ungoyalayo kwesinye isikhathi iproblem kayisiyo iproblem ukuthi umlimi vele kamuphi laye
nxa engapha umlimo wena muntu angakupha njani? Besifithizele so. Njobe sitsho umfundisi Ncube into lesibalance kanje. Uyabona kulokwechumi lemnikelo. Mina ngithi vele okwechumi akudingeki ukuthi uzobonga. Uyabuyisela ngokwamlimo. Lapho sibona khona uthando lwakho kukumnikelo. Sisazoxoxa ngayo phambili. So lokho zihlobo esithandekayo indaba le kayicace. Okwechumi sike sakuthinta last week ukhomba isihlahla lesa akuthintwa. Yikho sisithi akuhambe kuphelele. Yikho nxa even kuzinkomo mhlanga nxa ungayibala uyibone ukuthi le okwechumi le ifibu iyaqhula umlimo ufuna yona leyo yiyo ayikhethileyo. Yikho sithi yikho kwesithe uyakubona ngoba lokho asikubonga asikuchayela ihlombe uthi hayi umfundisi uDube hayi ukhipha ama 1000 okwechumi ukhipha ama 1000 hayi asikumangali ngoba yi10% yakho andiyakubona. So le izihlobo ezithandekayo indaba le sifuna ukuyifithizela sizwisise ngicine ngalokho indaba yakaLevi. Sasithi hayi kwaqaliswa ngoLevi ngokwamaJuda hayi uAbraham wathi nikela uLevi wayesekhalweni kaba wanikela indaba le injengeSabbath. iSabbath lenzelwa wonke umuntu indaba yokwechumi ngiyomke umuntu muKristu loba usomKristu ukhonza uBuddha uMuslim ubuyisela okwechumi ngoba umuntu uyadakwa okwechumi kuyafunakala ngokukamlimo ungumuntu ukwathinta indaba la umlimo yokunikile amandla okuyempini emsebenzini kulezi ingozi esingena kizo imikhuhlane wakuvikela ukuzupho kulabakhwehlelayo uphenduka empini uzobonga inkosi ubuyisele uthi ukuthi nguye osinikezayo. Mrs. Mhlanga Powerful. uGenesis lapha ngo28 ivule verse 13 to 14 kuya ku22 uJakobe simthola lapha enika response ukuthi uNkulunkulu sekhulume laye labe abesephendula ngokwamukela ukutsho kaNkulunkulu balo verse 28 verse 13 verse ngelika 13 ithi yona lapha ngaphezulu kwalo kwakumi uJehova esithi nginguJehova uNkulunkulu kayihlo uAbrahama loNkulunkulu kaIsaka. Ngizakupha wena kanye lezizukulwane zakho ilizwi leli olele kulo. Ilizwe leli olele kulo. Verse 14. Verse 14 izizukulwane zakho zizakuba njengothuli lomhlaba. Yikho lizaqhela liye entshonalanga lasempumalanga enyakatho laseningizimu. Bonke abantu bomhlaba bazabusiswa ngenxa yakho lenzalo yakho. Hamba ku verse 20 siya ku 22. Verse 20 ngakho uJakobe wenza isifungo wathi uma uNkulunkulu ezakuba lami engilondoloze kulolu hambo engikulo angiphe ukudla lezigqoko ngibuyele emzini kaBaba ngiphilile lapho uJehova uzakuba uNkulunkulu wami njalo lelitshe leli engilenze insika liza kuba yindlu kaNkulunkulu njalo kuza kuthi konke onginika khona ngiza kunika wena ingxenye yechumi. Uyamuzwa uJakobe la uJakobe ugcwalisa ingoma yamaSabbath isifungo siqinile wabamthembayo uthena Nkosi njengoba nasukhulume izithembiso zikakhokho wathi ngezami ngingabuyela ngifuna ukunika okwechumi wayetshela mbani uJakobe ukuthi okwechumi kwapi uJakobe wayelobudlelwano loNkulunkulu anti uthe elele wasebona ilele leliyani ingilosi zisehla zisenyuka indaba yokusindiswa kwethu leya. So uJakobe wayekwazi ukuthi uNkulunkulu nguye uNkulunkulu. Uverse ngu20 kusiya esenza isinqumo uJakobe wayefaka uNkulunkulu endaweni yakhe futhi kwakuyiresponse nxa kuthiwa iresponse wayesesitsho kulokhu uNkulunkulu asekutshilo wakwenza empilweni yakhe. So indaba ye-tithing siyifunda kuJakobe ukuthi kasondaba yokufuna ukwenza kumbe ukumanipulate uNkulunkulu ukuthi ngingamuthi uza but kubuya enhlizweni evuma ukuthi uNkulunkulu ngubani futhi emthanda. So kumele kuphiwe
yikho umpostoli Paul esithi uNkulunkulu uyayithanda inhliziyo epha ingabanjwanga ngamandla ingafuqwanga. So yikho kwaphuphuma kuJakobe lokho ukuthi uNkulunkulu ngizakwenza konke ngalokho uNkulunkulu ayebekwenza empilweni. Engikubambayo kunye lapha ukuthi uJakobe kayisiyo uqala ngokukhuluma ngokunika umnye Okweshumi. uNkulunkulu wabuye wamnika isibusiso wathi zwana mntana ngifuna ukukubusisa. Yena waseresponda wathi Nkosi ngenxa lokho osundithembise khona ngizabuyisela ngoba vele indawo yakho le. So mfundisi into ebithintwa ngoncube esifundweni sevike ephelileyo ukuthi uNkulunkulu kasoze ethi biselani angazange afake lutho esandleni. Kunjalo. So yikho indaba ebisa kuJakobe ukuthi ngoba kulolutho esandleni sengizwisisa ukuthi umniki wezinto zonke ngubani sengibisela. So yes. Kwakuthi into uncube. I-decision yokubuyisela ubuyisela ungakakubambi kodwa isithembiso ulayo. Ulaso ngqondo. Sengutholile umsebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizahola. Hallelujah. Ngizakhipha Okweshumi. Uhluphe silalo ukuthi uqala uhole ubusuqala uswipe. Ngoba abantu bengasuswipe susiyahlala phansi intambama. Swipe amagetsi yonke into. Amagetsi osuwathengele kakhithelwa ngokweshumi. Madoda. So sihlobo esithandekayo into leyi nxa uhola electronically akukhuleke ukuqala itransfer yokamlimo iprinciple eqhathekile akuthi ukuthi ngilayo isekhadini ngizayikhipha akayiqala ihambe ukuze lesele ibisibusiswa ngithemba kuyazwakala. So i-decision uyenze ungakanjani ungakayibambi isithembiso anti sithindaba yokukholwa isithembiso insizwile mlimo zanika angakubambi akafiki kulabhani akatholi lutho kodwa ayebesethembisa ende ungenza njalo ingqondo ungayitshela ukuthi nzenza so kufikile ngihola mina sengiqala ukwenza khona lokho umlimi kasisiza aselaphi iningi lethu sike sakuthinta ukuthi hayi siyakhipha usukodwa mina mbona ukuthi ngibuswe hayi awukwenzi kuhle asikwenzeni ngendlela kamlimi ukuze konke lokho uthola amagetsi akho nayaphela inyanga engakanjani ngoba abusiswanga vele izinto azibalance asiqaliseni nge-God first. Sihlobo esithandekayo izifundo lesimnandi. Nxa kule sifundo kumele kusiyaphela ikota sesile manyathelo kukho isizona lesi. Uma lakhe lapha ukhulume ngokuthi lethanini endlini yami. Yiphi indlu yenkosi? Which is God's storehouse. Yiphi? Kule mbuzo eminingi ukuthi kade Okweshumi kuya ngabuye emakhiweni indawo kungabuye eAfrika. Abantu banenkulumo ezinengi na iBhayibheli ngele umhlaba wonke. Yiphi indlu ethwa ngumalakhe lapha bring the tithe into my storehouse. Ethwa indlu yami uNkulunkulu yiphi? Isizathu esijayele ukuzizwa ezokwenza abantu bengabuyiseli njengakhona ukuthi nxa bengabamnyama bacabanga ukuthi kuye emakhiweni nxa kungabanye bacabanga ukuthi asithi phela abanye baze bathi umfundisi ukhumbule phela ukuthi ufidwa mbani yithi kumele sihle sikucacise lokho ngendlela yeBhayibheli ukuthi Okweshumi kuya kumlimo kusiya ebandleni likamlimo. Khumbula ukuthi ibandla likamlimo is a universal church. Kayisilo bandla leBrithani kuphela kumbe eleAmerica kuphela. Libandla kusukisela lapho onjani okhona wena. Mina emfuna ukubamba okunye kuzabanjwa ngabanye umfundisi uMaforodo Mrs. Mhlanga. Emfuku ubamba ukuthi ungacabangi ukuthi nxa ukhipha Okweshumi nguwe ononisa kumbe iholo likazibani banyana. Yikho thola ukuthi nxa usukhiphile Okweshumi you are not in control. Ukuphe umlimo. Even ukuthi ku-operate njani sakubamba siya phambili. Ukuthi ku-operate njani wena kawusangeni. Kuhlukene lokuthi nxa ngisipha umuntu imali mathupha kwesinye isikhathi angangiqila uqile mina but Okweshumi lokuthi ku-operate njani ngokukamlimo umlimo uzadila lakho mina okwami kumele ngenze njani ngikukhiphe iyo ingxenye yami so kasikhiphi sisise ebantwini sisa ebandleni likaThixo ukuthi umsebenzi kaThixo uqhubekele phambili okuchumayela ngoKristu osusa isono ebantwini. Kumbe akuthintayo Okweshumi istorehouse kwakulibandla endulo kwakuyisanctuary babekhangelelwe ukuthi babuye lakho
umkhosi wePassover, Right. wePentecost, lowefeast yamaTabernacle. Yeah. So kube sekufakwa bese kuthi kungafika ukuthi Ntili Ncube kwase kudistributwa Yeah. kubapriesti bonke. Ngaleso sikhathi. Kuleli bandla i-storehouse yi-local conference. Yeah. Yi-storehouse yethu. For i-convenience siyakuthi kubuye kuma-local churches. U-treasurer bese kuhambisa kuyabhenkwa. Every month kuye ku-local conference. Ku-local conference yikho siba khona le management yakhona. Ku-distribute kube sekugcwala umhlaba umnikelo wakho ukuthinta uyafinyelela indawo zonke. Kodwa i-storehouse sethu yi-local conference. Akudliwa ngumuntu oyi-1. Kakuyi kuzibani yikho esifuna ukugcizelela lokho ukuthi kakuyi kuzibani abe sesiyakha izindlu zakhe abe sesiyathenga inkomo zakhe abe sesi kuyasabalala kuncedise emsebenzini wevangeli kodwa kuhambe ku store house. Ngicela ukuthinta Mandla. Yebo. Into ethintwa ngabafowethu lapha ungafunda uDeuteronomy 12 uyasicacisela ukuthi nxa kubuya ku storehouse then kube sokusithina anti lokuthi kubuya njani. Asiphiwe ungayifunda from verse 5 kusiya ku14 iyasinika ukuthi kakula muntu okumele azidecidele ukuthi okwechumi yini uza kuhambisa njani ngapi kutheni. Yake ngizwe ezinye imfundiso esezibuya even abazalwane abadala kakhulu ekukholweni sebesithi ngenxa yokuthi ababoni kuhle ukuthi okwechumi kusetshenziswe njani sebecabanga ukuthi yena nxa ekucalculate 10% yakhe sengayisebenzisa ukusiza abampofu athina. But i-text lesiyitsho Deuteronomy 12 uyasinika ukuthi sikwenza ngendlela uNkulunkulu ayilayile uthe into my storehouse akubuye ungavela ukubisele kuNkulunkulu uncubuke wathinda usukulawula njani ngoba akusengokwakho akuvela isikho kwakho vela akuzaye kube ngokwakho ngoba uthe buyiselanini kuthi bekuvele kungasikho kwenu. So uNkulunkulu nguyolawulayo uyakwazi ukuthi kumele kwenziweni ngalokho. Ngiyakuthi sincedisa abafundi abazalwane lapho ukuthi akukuhle ukuthi uthi uhleze endlini uzabona ukuthi uzakwenzani ngokwechumi. I-command ithi akubuye endlini kaNkulunkulu. Umfundisi uke wakuthinta okay khuluma. Hayi bengisathi indaba yokuthembakala kumlimi iqhathekile. Kumnyaka nalodlule ndizakhumbula kuke kwapostwa lapha kule bandla okungena abantu batshontshelwa bekhonza. Omunye uthe ngixoxele ethi uyazi kulabanye ababengakhiphanga okwechumi kusezikhwameni bebezidlela imali kaMlimi amaselabo yakuthatha kusezikhwameni khona lapho kwatshontshwa abantu bakhuthuzwa. Ngiye kuthini kwesinye isikhathi asifundeni ukumthemba umlimi ngawubuye ukuzokhonza ufike unikele kumlimi bonke ukuthi kutshontshiwe indaba la akusombala phakathi kwabo bona uthembakele vele lokuthi ulwisane la ungazihluphi umlimi uyazilwela izimpi zakhe ukuthi bathethe okamlimi thina sithembakele besinjani awubi lohlupho kodwa kulohlupho yilokho kade lokuzigcinela esikhwameni sakho kunganjani ungakulokhu zanga. So ngilokho mfithizela indawo ukuthi ungazikhathazi asithi ukuthi ungabi le account ukuthi ubuze kumbe receipt yakho uthi lokho kuqhathekile ukuthi ubekwazi ukuthi umnikelo wami ufinyelele ngayo. Kodwa ukuthi sokusenzakalani kuthengwa izimota nampana hayi kanti wena ungena ngapi asithembakaleni kubani kumlimi kulamandla lokho and then balaleli nxa siveza lokho kasi justify ukuthi kumele imali isebenziswe anyhow kodwa abantu bengabuzi njengoba uMafuro ekutsho ukuthi ukuba le record transparency ukuthi imali yakho ifikile yini hayi ku right but ungabona susithi sufinyeza ukwenzela ukuthi ngoba wena kawuboni ukuthi imali yakho isebenze njani. So kufana lokuthi you are going against i-system efakwe nguThixo. Lokho kumele sikucacise ngoba izinto ezihluphayo emachechi lezi. Nxa kuyikuthi ungazuye kuliphi ibandla. Ungaya iZion, yi-Seventh Day Adventist, i-Roman Catholic, i-church le church ile system yayo.
And ungabona usufinyeza uyi-individual usilwa le system efakwe nguThixo kufana leqanda elilwa lelitshe liyadubuka kuphela ilitshe liyabe lokho likhona linjalo wena nguwe oziphahlazayo ozilimazayo ongakwenza ukuthi ulandele isystem kaThixo ekaThixo ithi nikela even ivangeli lona lelesilichumayelo eleqiniso lalesi sikhathi ekhaya ezulwini there is a record thorough and terrible exactness ukuthi ukhiphile ikubhaliwe ebhukwini lesikhumbuzo there is no need yokuthi ngitshone mbhavuka ngizondela abantu inzondo elethwa yisitha so Thixo asisize ukuthi lapho sidinga esikudinga ukuthi sizwisise kasingabi against the system ngoba ufana leqanda elichana lelitshe balaleli lababukeli okwechumi kakudleki lanxa kuloku khonono lakho kufake endaweni yakho wena ube msulwa ukuthi uthembeke umlimi uzaqeda ngakho ungaya kubhuku council stewardship ichapter ngu20 ikhasi 95 kusiya phambili uzafica lapho ukuthi khona ukhona oyengani uyakhala umoya wesiprofeti uthena tathakwethu wasesithena ngibonisiwe ukuthi kulabantu abathi sengigodla ngenxa ukuthi kuyadliwa uthi la usenza isono faka endaweni yakho ubusuthi hamba ngechannel ukhuluma indaba yakho kodwa wena uthembekile uyasala uNkulunkulu ekubusisile kathi okwechumi vele ngokwane what is the purpose of tithing injongo yakho ngeyani uma sinikwa kwechumi sike sayibala uLeviticus 27 verse 30 ahamba kumanani 18 manani 18 verse 21 to 24 usidinga injongo yokwechumi ukuthi ngeyani uthi xolaphana uthena kuletheni ngokwami uLeviticus uthe ngokwakhe kathi sungabuza ubaba ukuthi baba kathi ibhathi leli uyalithini andingelakhe ubaba ngubaba umbuzela into yakuthini kodwa ke ngenxa ukuthi sidinga ukuthi sincedisane siza kubala sixoxe manani ngo18 verse 21 to 24 manani ngo18 verse ngo21 lo 24 Thiyona abalevi ngibanika konke okwechumi welako Israyeli kube yilifa labo ngenxa yomsebenzi abawenza ethenteni lokuhlanganela verse 24 kodwa ke abalevi ngibanika okwechumi okwethulwa ngabako Israyeli njengomnikelo kuJehova kube yilifa labo kokuqondene labo yikho ngathi kabayi kuba lelifa phakathi kwabako Israyeli. What's the purpose? Ngani okwechumi lapha nxa silalela umsebenzi wokwechumi ngokukanjiswa kwevangeli awubone yayithathwa uLevi kwakulezi izwe ezingu12 kwaIsrayeli kwathi sokwabiwa eKenani uLevi kasanikezwanga ilifa lomhlabathi ngoba wayesebenza eThempelini kwasekuthiwa yena uzakudla okwechumi kodwa ufunde lokho uLevi njalo wayethi angathola layo okwechumi akhiphe layo kwani okwechumi bayizwe akukhuluma ibala verse 26 Cela abalevi utsho lokhu kuwo lapho lisamukela okwechumi engelinika khona kuvela kwabako Israyeli njengelifa lenu mele likhuphe ingxenye yechumi kokwechumi kube ngumnikelo kuJehova so indaba yokwechumi kwakuselatshwa ubugogo umuntu nguyeselatshwa uLevi silaye lapha laye ulabo ubugogo kanti umela yelatshwa kakhiphe futhi uhambe kuyesebenza okwevangeli ukuhanjiswa kwevangeli abasebenza evangelini badla lokho ayisikho kuphela iholo kuphela le mission umsebenzi uyahamba ngokwechumi okukhitshwa isihlobo esithandekayo umele ube lompono obanzi ngilethe lokho mfundisi nganyizwa abantu asithatheni imali si-invest sithi hayi akusetshenzwa ngokuthi iinvestiwe yazi kanengi ingqondo ezinjalo zilethwa ngumuntu oligofu uthi sengikhiphile yona lesayikhipha sithengena amaplaza sibe si-investa kube kunjani ngicabanga omuhle sibili kodwa akuyikumiso kwechumi uzamela ukhiphe futhi uhlala ukhipha umsebenzi kwamlimo ngoba into le ilokhu
iprinciple umlimi uyilethele ukuthi kuhanjiswa ivangeli kwelatshwa wena umuntu asindiseke uyayephatheka ulokhu ulungisiswa izikhathi zonke ungathi ngokwami ungezwe inkulumo zona lezana ncubo sokuthi mina imali yami yadliwa imali zethu ziyadliwa uhluzwisisa ukuthi umuntu akuzwisisanga ukuthi vela isekho kwakho vele ngokukamlimi okusebenza kuvineyard kamlimi so singaba lengqondo yona le ukuthi simele sikhiphe sifundise abantu abethu ukuthi bakhiphe wonke umuntu aphatheke uyakwazi na ukuthi wonke umuntu nxa kade ethembakele bekungayi kulanjwa obusiso kwedola akhiphile idola ubani umlimi kafuna imali eningi sesikhiphile lapha sekukhulekele kuyayenza umsebenzi omkhulu ngibuyela emcabangweni ukuthi kwesinye isikhathi okwenza abalandeli bengathembeki ingce lo mfundisi uyabe engathembekanga so ngipha i-challenge mhlawumbe kubanali ukuthi umnali akalide by example kunjani xa ungalida by example ungumnali izimvu zizalandela njalo futhi kangiphi gunya kubalandeli ungaqali ukuthi ngokuthi umfundisi kathembakalanga ubususithi lami nxa umfundisi engathembakalanga mina lami kanjani kangikhipha akakusebenzi njalo yikho bona abafundisi bethembekile ngoba kayisibo bonkulunkulu ngaba umfundisi wakho ePentecostal kumbe esabatheni kumbe ngaphi umfundisi kasonkulunkulu kumele uke ubone laye ekhipha Okweshumi iyo indlela yeBhayibheli so silaba abafundisi kungaba yipi indawo iliphi ibandla ungambone ngakhipha Okweshumi akuzibuza ukuthi yena nguye uNkulunkulu yini ngoba obaka uNkulunkulu le ngenye imeza yokuthi lo umfundisi ulandela ilizwi likaNkulunkulu ukuthi nxa sokubuyile Okweshumi akayakha ama buildings akhe anothe yena kube nguye yedwa kodwa uyakhipha la yokwani Okweshumi ngicela ukuthi into olunye ulutho lapha mfundisi ukufithizela ukuthi umsebenzi wetithe ukuthi ukuqinisa ubudlelwano bomuntu loNkulunkulu ngoba kusinika ukuthi uNkulunkulu kuthatha ukukholwa mfundisi ukuthatha i-10% uyibisele kuNkulunkulu and khona lokho kwenza nxa sikwenza kwenza ukukholwa kwethu kukhule kuqine kulabantu ukukholwa kwethu kwesinye isikhathi sihlala singamadwafu spiritual ngesizathu sokuthi siyala icebo likaNkulunkulu lokumvuma ukuthi unguNkulunkulu futhi ungumbusi ihlala sithi ama-muscles awomzimba aqina ngoku-exercise so i-faith yethu kuNkulunkulu ye-trust izakhula iqine nxa kuyukuthi siyazwisisa futhi siyayithobela intando yakhe ngokweshumi siyabonga kakhulukazi injongo yokweshumi ukuhanjiswa kwevangeli umlevi wayezuza ngoba uhambisa ivangeli ngala sikhathi sokuyalima ngale yikho esidlala futhi ahambisa ivangeli ukwanda kwamalevi kutshengisa ukwanda kwabantu abathembekileyo so umlimi ukhangele ukuthi nxa singamalunga sisanda kasithembekeni kuqhele izisebenzi zikaThixo umsebenzi ugoqwe siye ekhaya ezulwini umlimi kasiphathise sifunda ukuthi Okweshumi kunikwa uThixo ngokaNkulunkulu bese ukusebenza ukumemethekisa kwevangeli lisiya emhlabeni abantu begoqa besiza kuThixo bese abantu kaThixo nxa kulonsilela olayo ngokweshumi akukhuleke umlimi akuphathise kuza kuncedisa kanti Okweshumi bangani bami ukhutshwa ngaphi phela kulento lesithi ngothiwa gross labo net iyahlupha le ukuthi kulala nebhalo ephepheni kuthiwa yi-pay slip kodwa bisicucu kunye kona izikwele zami ngizithethe SABC ngaphi sokusala kulokho kusekhoneni so sengiyakhupha lokhu yini umbe ngiqalisela ngale lengingaselayo ikhutshwa ngaphi ngumbuzo enjalo kuwuzwe ezikhathini eziningi ikakhulu wawubuzwe futhi ngabantu abasizinto asebandle yabona indaba yemali vele iyakhathaza kakhulu ngoba sekuthintweni inhliziyo yomuntu so ngumbuzo ofuna ukuthi siwuphendule maybe once and for all ngoba ngijayela ukuzwa ukhathaza abantu abasizinto futhi ngoba uhlupho kanengi ngawuzwa umbuzo lo ubuya umuntu uligovu kafuna ukukhipha so because it's neither here nor there indaba ye-gross wena uhola malini i-gross anti nxa kukhithwa lapha ku-gross ama benefits akho kumbe ngulethe ngalindlela
ukusupport uhulumende anti nguwe. INASA anti nguwe za benefit, ipension anti nguwe za benefit. So it should be included there. Angithi phela nxa ukhipha omnye umfundisi uJoga wathi ekuphendula lo mbuzo singabadala bebandla wathi yena kudependa futhi lokuthi wena ufuna umlimo akubusise ama blessings akhe abuye gross blessings or net blessings what you need ukuthi kuyini kwekuyindlela yokuthi uphendule uqume masinya lo mbuzo kodwa sihlobo esithandekayo funa kulomuntu ogenuine sibili ngawo uqathekile ukuthi siwu attend umbuzo lo ukwathinta umhlanga indaba yobudlelwano ubudlelwano bakho loNkulunkulu asiyeni kuyinzuzo yakho yonke payslip yakho yithini kanti wena vele uhola malini nxa ususiyathatha loan umbuzo lo nguphendula kanje usiyathatha loan ebank ufika ubanika yani ukuthi uhola malini ngoba ufuna iloan elithe cha andiyawubona so senzisa khona lokho la kumlimi let us be fair ngicine ukwathinta leya kulabantu abathanda izikweleti thatha izikweleti sekuya kokamlimi akusela lutho inengi vele sinjalo lasemazweni aphumele uthola umuntu uyahola konke usebhadela iTV lapha ulani lama le moto yakhe kanti vele isikweleti Okweshumi kakukhitshwe before kumbe ngilethe before expenses njoba ngike ngatsho lapha kukhitshwa before ngapha ama expenses ungakasebenzisi ngoba lapha vele ususebenzisile nxa sesikhuluma ukuthi sengihambise kuNASA ususebenzisile Okweshumi ukuthi siphendule masinya siquma futhi asikhiphe kukhitshwa ungakasebenzisi imali as long kwazi ukuthi ku benefita wena lokho hayi lo hulumende andizalungisa imigwaqo ozahamba kiyo wena angithi ngama expenses akho kuyacaca balaleli lapha ngizakunika ukuthi indaba yokuthi kukhutshwa ngapi ingasiphici kukhutshwa kunzuzo itholayo ungenzi lutho so lelani balelisenze ukuthi grocery esikhiwa ukuthi ifika ibhalwa ku payslip ingaqalisa ukucucwa kulapho esikhangela khona ngoba konke okubhalwayo ngokwakho kunceda wena kuyakusiza kusasa limkasisize ufuna ukukhuluma hayi benisithi ngiyabonga uku-addresswe ngo-elder ngabe u-addresswe ngumnali ube uzathiwa uyamuzwa so nanku-ke kutsho ukuthi yindlela yani yeBhayibhili kasiyilandeleni bengifuna ukuthinta ukuthi thina-ke sisemabhizinisini sikhipha njani ukuthi ke siyixoxe ukuthi angithi liyana i-payslip sesivumeleni ukuthi indlela kaNkulunkulu i-gross thina esisemabhizinisini kukhangelela ukuthi sikhipha angithi nizafaka ku-business $10 uqalise ibhizinisi bese ngithi ngizuza enye $10 ngikipha sixoxeni bafowethu alright ngikhumbule ukuthi ilizwi elikuthi i-increase yakhonapho ukuthi sincedise kunzuzo uyacalculate ikhonithe indaba lezi umlimi ufuna umuntu okhaliphileyo kube le accounting angithi phela khangela anti li business le ama expenses akho nxa ulabaqhatshileyo ubale osala lakho inzuzo yakho ama inputs akho sithi uyalima ucalculate konke lokhwana ubusesibona anti umlimi uyabusisa nxa userious sibili ukuthi hayi ngaphandle nxa kuyikuthi awubusiswanga vele ohluvale le company yakho singaroba so ukhipha kunzuzo ku increase sesicalculateile ama expenses wonke kwakuthinta laphana umlimi kaceli engapha kasifake khona ukuthi njengomthelisi ukuthi khipha ngifuna kunona kunzuzo yakho nxa kungela nzuzo ungakhiphi kodwa ku profit ngolimo lusakho balalela sifundeni lapha kumfelokazi wezerafa ayelakho khonokho uElijah uthi qala ngami umlimi uthi khupha kulokho lakho njengomfelokazi wezerafa kukuncane ungaqala ngaye uza kuprove ukuthi vele yimade ngikunikela kuncane khonokho so kasifundeni khonokho asiyeni lapha nxa siba ngekucineni Okweshumi kuyakhutshwa kodwa ke unganika kukhutshwa ngokuqotho la ngokuphelela kwakho akubali khona into yaqala ngo4 verse 1 lo 2 abasekorinte yaqala ngo4 verse 1 lo 2 sidinga ukukhupha Okweshumi ngokuphelela let's be honest and faithful ngoba qotho ukuthi engikwenza lezulu liyakwathi liqiniso yili nani lokweshumi ndalo lemnikelo le ukwenza ukuthi lezulu lifakaze ukuthi uqinisile umntanami ibani ngakho abantu kumele basibone
njengezisebenzi zikaKristu la njengalabo abagciniswe izinto ezifihlakeleyo zikaNkulunkulu. Verse 2. Kuyasweleka ukuthi labo abagcinisiweyo babonakalise ukuba bathembekile. Kangikhathali kakhulu uma ngahlulelwe yini loba omunye umthethwandaba wabantu. Impela mina kangizahluleli. Isazela sami simsulwa. Verse 1. 1 no 2 kuphela. Okay, yes. Izwanini balaleli lapha lababukeli. Okweshumi kumele kube ngokweshumi okweqiniso. Oh yes. Kumele kube ngokwesitheni phakathi kwezinto ezingu10 ezibaleleyo. Ungafakela ukuthi ngiyenzela ukuthi lami ibizo lifikile. Asokweshumi. Yenza idonation umlimi kakubali kalazi ukuthi kunika zona udonatile. Okweshumi ufuna ubale inkomo esitheni ihambe, imbuzi ihambe, imali esitheni ihambe. So ngenye indlela kumele kube ngokweshumi enzuzweni kanye the amount olayo kube ngokwesitheni. Njalo kuthatha ukusendlini yenkosi. Uphinde futhi ukwenze udumisa inkosi ngalokho ekunike khona. Ekucineni ukwenza ngenjongo efaneleyo. Awuthenga isikhundla. Yeah. Ukwenzela ukuthi uNkulunkulu ngubani. Njalo mina ngiyinceke yakhe. Siyabuyela futhi ku principle yona leyana ebesilokho siyihlakulela ukuthi okweshumi kakufanani lomnikelo. Okweshumi siyabuyisela. I-principle yona leyana iqhakathekile. So yikho thola khona ukuthi akusoze kube lokumanipulate ungani simanipulate umlimo labantu. Sizabe silokho sikugcizelela ukuthi asikwenzeni ngomusa kungabi indlela yokusecure izikhundla. Indlela yokusecure ukuba ngo-elder. Yawazi ukuthi i-terminology yethu even sikhetha izisebenzi. Nxa sikhetha kwaphana i-terminology esiyisebenzisayo iyatshengisa ukuthi abantu abakhethayo bona bakhipha ukusecure izilokhu zayini. Kasiyali kumele kube lembuzo ebuzwayo. Kodwa kungabi lucuku lokuthi uyabona ukuthi abantu laba indlela benza ngayo imali yiyo esikhuluma. Siyakunanzelela yikho besilokho sikubalansa even sikhuluma ngalo ukuthi yebo ukufaka umuntu ku position ongayazi imali kuyahlupha. Ongela mali njalo ongakhiphi. Ole mali encane ngaphe kanjani engakhuphi. Kuyahlupha ukumfaka ku position lokho kumele sikuvumela ngoba lokuba lisele ngaba lisele. Kodwa ukhona le mali encane ngapha ekhupha. Liyakubona phela. Lo utshengisa ukuthi principle yezulu uyayizwisisa can attain any position. Kungaqilwanga ngokuthi lwana ukhipho kunengi ngakho uyagabhela lo khipho okuncane. Kulokho esikunikiweyo izakhuluma esikunikiweyo nxa usiya ku Matthew 25:19. Kwathunywa abantu banikwa inzuzo kodwa wasebuya to settle their accounts. Yes. Umuntu wonke uzaziphendulela iaccount yakho umlimi uyayazi ukuthi kunike imali. Unike isikhathi esinganani? Unike izuzo enganani? Kasisebenzeleni ukubuyisela kukamlimi ngoba one day we will answer and settle the account. Sure. Engikufunda lapha mina bazalwane ukuthi indaba ye faithfulness. Ukuba faithfully attribute kaNkulunkulu. Yes. So mbone ngani konke kube sisithi hayi ngicalculate nxa ngile business ngicalculate kunjani ngale ku gross kumbe ku net mbone ngani kuyasiveze ukuthi inhliziyo zethu azike latshwa vile. Ngoba nxa uNkulunkulu esephila phakathi kwethu sizamnika indawo yakhe simthanda. So ngikhulekela ukuthi indaba ye stewardship mfundisi ayibe yi-issue actually issue yeheart. Asiyamukeleni ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusisindisa. Indlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukususa lokho kwasehlelayo. Indaba yokuthi aselaphe ngokuthi afake ulutho kithi abesesithi buyisane okungokwami. So mbone ngani indaba ye honesty le faithfulness lay ukuthi kuyenela yikho yini ngoba umuntu uyabesebisa ukuthi ama expenses amangaka kumbe ayinethi kunjani ngesizathu sokuthi kulekha ubuNkulunkulu inhliziyo kaKristu kayikabi khona. Mina ngikhulekela ukuthi umlimi kasenze kutsha. Kasinike inhliziyo ezintsha ezizathembeka ezintweni zakhe. Maforo. Indaba le yiyo esiya kusindiswa rather ekugcineni sahlulela sikhangelwe lokho. Kuthiwa ngenani embusweni
nceku ezithembakele. Haleluya. Ukuthembakala kuqhakathekile isihlobo esithandekayo. Asithembakaleni kumlimu kukho konke sikwenzayo. Ukuthi abantu bakhulumane ngizabuyela i10% ife. Akula muntu okhipha imali eningi lokhipha imali encane. Akula. Siyalingana sonke. Angithi ngoba mina ngivusiswe okwedola, wena uvusiswe okwe$100. Kuthiwa sikhiphe okweshumi. So i-sacrifice iyalingana. Yes, ngiyabonga. Nika amazwi okugcina mama. Okokugcina ukuthi uNkulunkulu udinga ukuthi asuse ukufa empilweni zethu. Asikhulekeleni umoya kaKristu. uNkulunkulu angayithatha indawo ezimpilweni zethu. Sizamupha singakhononi. Eminye imibuzo esiyiletha vele iyacaca ukuthi inhliziyo zethu zilokhe ithrone kuhlezi uSathane ubugovu busasihlezi. Kodwa singavuma uNkulunkulu aselapha uKristu asibuse kungaphili thina kuphila uKristu. uNkulunkulu sizambisela okungokwakhe. Ngibala kugwalo lebandla lensali olubhalwe ukuthi iziqondiso lezinqumo zokuthi ezithungamela ibandla General Conference ku1990 lithi lona okweshumi kumele kukhutshwe kumali isiza kungakhutshwa lutho esithi igross ngoba yikho umlimi asibusise ngakho. Ngicela ukuthi umlimi asisize. Council on Stewardship page 87 paragraph 1 uthi yena banengi abangasoze babusiswe nxa bengasabuyiselanga okweshumi abakudlayo. Hambe ekhuleke umlimi akukhumbuze. Ongasakwaziyo ucele intentelelo usuke lapho uqalise ngoba ngokukaThixo umfaka endaweni yakhe futhi kwelapha wena lami ukuthi ekucineni sithwe lina kwabathembeke kokuncane. Akasisoze bathandekayo sidlule eceleni. Abanye izifundo lezi bazathi nampo bekhuluma imali iyafunakala. Lapho kasisoze sidlule eceleni imali iyafunakala. Ukhalela ukuthi abantu basindiswe ule contribution yini. Yebo okokuthi yahamba uyechumayela siyakubona but sikhuluma ngemali iyafunakala even ku business yakho. Kawusoze wasebenza imali ungaboni ukuthi kuya ngapi. Ngavukela uyesebenza uthini but nxa kungela imali engenayo kugcina kusiba iproblem. Ebandleni lakho asibuyiseleni ngoba sisindisiwe hathi ukuze sisindiswe. Kasibe ndlomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osipha lona ukuthi sibone ukuthi nxa silobudlelwano lawe eminye imibuzo esiyibuzayo kayisoze ibe le problem. Esikubonayo ukuthi okudingakalayo ukuthi sibe lobudlelwano lawe. Isono sisuswe kithi siphile ngomthandazo uziyakhele kithi. Imibuzo esilayo eyokugodla iza kuchabalala sikubuyisele konke ongokwakho ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen.